Ayatamandla mase qhamuka umuntu ofana no-Ayanda Msweli athi siyokhipha ilwane anda baba. Uyabona uNkulunkulu baba ukupheka ikhono elikhulu baba lokwazi ukukhathalela isizwe. Ayanda Msweli bethu ngiyakuvuma. Uyazi mina ngiwaphuma amanga. Kodwa leli khono leli uNkulunkulu akuphela lona baba. Mawusungena ezigabeni zelwane mnganami, I can smell a danger to you. Mawusungena ezigabeni zezilwane ezilazi khona, I can smell a danger baba. Kubalulekile umuntu ofuna usizo alithole usizo othi uzosiza akaye yena lapho ungabusayo wena Msweli. Angithi uyano inyanga wena masebethaba umndeni sifuna usizo identifier bese uthi inyanga shona khona ungabusaya wena Msweli baba. Esinye isigaba lesi muyeka ahambe yedwa ngoba sisadinga thina ngendlela okwazi ukukhuluma ngawo nabantu ngendlela wena Ayanda Msweli usizo ngawo kubantu sisadinga. Asifuni ukuthi kuthi mangabe seyilwa impi mayisiyilwa kanti silitholile iphunga lakho wena njengomuntu okhathalela umphakathi right impela. Abasibili niyabona-ke masenibizwe ilo muzi lo muzi wathi hhayi-ke kulungile enzani noma yini ningayisho lento ethi sesongena door to door sambe sibheke igubhu sokwenza i-operation mbulala isigubhu ekuthiwe lula leyo nto ngabe kade ngayisho baba. Ilwa ngeke baba uvele uye emzini womuntu uthi ya imini inyanga la khiphani igubhu bese uvele mfethu uyahlafaza twala ngiyakufakela baba nakanye bazobhubha abantu ngaphandle. Ngizwile nje kuthiwa bathi abangiwenza i-operation bulala isigubhu. Baba ngicela ngingahlonye kuswana futhi ayikho lento ethi mawukhipha isilwane namhlanje uzoze ubone after 5 days siphumile. Ayikho leyo nto. Mawusikhipha namhlanje isilwane kumele siphume namhlanje. Ngizwile-ke inyanga kalokuzana ka-Ayanda Msweli ithi hayi phela kuyenzeka mawusikhipha isilwane singaqali siphume silinde 3 days. Beke sangaphuma ukhona sophuma kanjani ungasekho. Loyo-ke mlaleli bekuwu-King Baba. Ngicabanga ukuthi uzizwele lapho khona exwayisa khona u-Ayanda Msweli mayelana nobungozi balento ayenzayo, i-Operation Dudula Isigubhu, lapho khona ehlanganyela nozakwabo abathize bedudula khona befuna ukukhipha izilwane emizini yabantu. Siyabonga-ke kakhulu mlaleli, siyabonga kakhulu umlandeli wethu we-SA Trends. Sethi ungakhohlwa-ke laphana ukusubscribe, ulike, ushare amavidiyo kuyikona okukhulu kakhulu nokubaluleke kakhulu. Uphinde ukhomende lapha emavidiyweni. Siyabonga kakhulu.